Gama lami ngilinda Hope Mhlanga ngingumlimi lomncane ngicala nje kulima kona lo mnaminyaka yebo ngaphambilini sesemncane bengile ngakwenda kulima so into nje lengidevelop elithandvo ngayo lokhu kuqala nje iCovid-19 kukhumbutile ukuthi angithathe lelithuba lokuthi ngilime nami ngibone ukuthi kutangibekaphi yebo kona bekusesigabeni sokuthi ngifuna ematoho umsebenzi ngoba phela nginaso certificate sasemvasi la ngifunze khona so ngithathe lelithuba lelo ukuthi ke angilime into nje lengitilimile mhlawumbe kutibala letinye intato sengitivunile ngatithengisa. The support was very great from the people of the community and from people labanye from church, from other places, from Babane. They've been supporting big time. So lebengulime kakhulu nje bekuspinach, ngase ngilima nebeetroot, ngalima necauliflower, nelekhabishi, nelettuce. So cishe nje ibeetroot ivuniwe ngayithengisa kahle baningi labayithandzile, ngathengisa necauliflower bayithenga nayo kakhulu. So lokusele nyalo lilettuce nelekhabishi bese ngulimile nje. Dolobhele ngidilivele ma customer ami na green pepper lengitendawo beba odile so sengithi hayi ngidinga into badilivela namuhla. Lelinye nje customer lengibele litawuvela nje masinyana ngiceda ukukhuluma nalo lithi litawuthatha. Prada. Kunjani nini? Ngiyaphila njalo. Siyaphila mani. Selongumele lana. Sofikile. Asemkhona. Ngiphathele into takho lana mani. Okay. Ya lama veggie ngalima emakhaya so ngiphathele lo green pepper. Ngiphela green pepper sangibona. Ngikhombisa. Okay, asasibona. Hey, good stuff man. So fresh. No ngiyabona mina. No, kusho ukuthi kuyasebenzela. Akasebenzela. Uthi ngishaka kanganani? Ngishaka kanganani? Ngishaka 20. 20. Okay, ngiyabona mina. Ukuthi inkinga ngiyabona. No, kuhle keja. Lo munye uyabulima. Ini? Lo bovu nalo. Hayi nangulimi lo. Okay. Okay, bathi ngajabulela amazambane next time yawalima nawo. Ya, ngiyafuna lokwalima kule inyanga nje lapho. Okay, so sikhathi sawo siqala nini? Hayi ukuthi ngiyabdawo stuff. No good next time I try. Siyabona. No sitawushayelana. No good ngingachapha. Ngeke siyaphila ngeke ninjani? No kuhle ngeke nje sibona ne corona hayi ngeke. Sibona i corona but hayi taba right. Nokungcono. Taba right. Nje ngisajakela emsebenzini ngeke nje ngiphathele impatamo. Ngikuphathele green pepper wakho ngeke uma. Sesibone. Hayi ubone nangu lo wakho ngeke uma. Tawushawunele lapha. Uthini manje? Hey tawushawunele. Wonke lo. Yebo tawushawunele. Uthini manje ngeke? Hayi ke. Tshela nje. Vele ebusika vele ebuta ufika ngiright la no. Utawushawunele lapho nje. Wena. Hayi siye. Shiko. Salad. Hayi no kuthi inkinga ngeke nje ngiyabonga kakhulu ngeke nje ngicase ngidawufaka khona la. Hayi no kuthi inkinga ngeke nje nibe right ngeke. Yebo kakhulu ngeke. Hayi sitawubona namanje. Okay ngeke.
nje lana ngimna green pepper wami lana lomuhle hey nje sengijabulile namhlanje ukuthi ngimthole customer lakhe vele ngosiyami ngiyambona naye ukuthi ufresh hey akadisappoint vele ngiyabonga kakhulu njena ngiyawuthanda muhle kakhulu sivamile vele nje lokuthi ngi-order bese ngibhadala prior kuze kuthi nangifika la dolobheni vele ngingabambeleleki ngiyawubona nawo ukuthi vele unjengalo waqala ufresh uphuma ensimini nje namhla hayi nje sithi nje hayi ayichubeke inceko lokuhlekele ngikufundzile ngekulima ukuthi uyakhona ukutiphilisa kwecala lokho ukuthi uyakhona futhi kuthola nje imali yekhona kwenta intfo letinyenti umuntu lomusha usehede ekhaya lokunye futhi uyakhona nekuthi ukhulise umnotho even because le mali iyacirculate all around ngokuthi uthengisela ama customer alendzaweni uthengisela ama customer from different places ombabane from Siphocosini so bantu lebengibadilivela labo so nalokunye ngifundzile ukuthi kusebenza nema customer kumcoka kakhulu ngoba lokwenta ukuthi ukhone ukutithoba ukhone ukutimisela ukhone nje kuba nebuntu ukhone nekusebenzisana nebantu kahle ithi hey ngiyatshela babe ungelethi vungu utheleleke mi ithi hey ngiyamfunga babe ungilabo ganda bendluleke mi ngivuke ekseni kusemanombo ngifike lana ngiyekutophanda sikhokho ngoba impilo ikhoma lula mnganami kuze upope kumele uphande gazi lami ngoba impilo ayisuyesu okay sengila eKhatshana Small bengitothenga tithombo bengitofuna tamatisi ne spinach ngifuna kosihlanyela nyalo ngoba ngathi isikhathi saso ulaka usubabu kubabu subacethe wena uyatuthukinaka hayi masupopa kusonzelaba beba kupho sukulaka hayi ngiyelo ngitofuna tithombo lengishoda ngato spinach ngati nelethisi bandotsala spinach na tamatisi ya na tamatisi na kuhlanyela lokho ya ngilokuthatha ngilokubila ngathi na nekhabishi ngalithatha ayalunga ikhabishi nyalo manje dotsala tamatisi na le spinach ngiyohlanyela lenkatsini Yenjan. Nasipino. Good morning. Thank you. 3780. Not 37, 39. One is 18, this one is 25. All right, thank you. Thank you. Okay, sengithengile tithombo tami sengiyahamba ke ngekhaya ngiyohlanyela nyana. Yes. ngani masupopa kusonzelaba beba kupho sukulaka usubabu kubabu subacethe wena uyatuthukinaka hayi masupopa kusonzelaba beba kupho sukulaka hayi usubabu kubabu subacethe wena uyatuthukinaka hayi beba ngekho
uzokhula ngithi laba bebangekhula uzubabu kubabu kubafuthu bacethe wenu yathuthukila kanje. Lena ingadi yami lana ngilime ikhabishi ngilime ummbila mhlawumbe singanyuka umbila wami ngihlanyele nje nakuqala le nyanga lephelile noma emkhathini kwayo mhlawumbe ngizofika lapha yi-701 ngele ngibathi lo mbila lo manti ke then lapha lapha ngizofaka green paper njengokubona nje ukuthi kubomvu netigodi zikhona mhlawumbe sitawungena isibanyana emva kwesikhathi. Sesibuye ekhapshini lami lengilimile ngecorona njengoba ubona nje ikhapshini lami likhulu lihle mani. Yebo kona tinamba tibekhona tintfo lesi tibukile lapha nalokunye lesikunakile kakhulu kade kuleli khabishi ukuthi lisuke laba lashintsha ikhala leli nje leli langathi naleli lapha endasi yashintsha ikhala laba purple. So lengadi ukuthi kusifo sini kubangwa yini into lengifisile ukutreata ekhambeni kwesikhathi ngingaphinzi ukuthi kwenteke ngoba kulimata sivuno bese kwanza ukuthi kwandela ilosi. Mathulusi sami lenginawo ngine fork, nginelikhuba, nginelihareki. Okay, ifork ngilima ngayo, ilikhuba ngivula ngalo tikotsi, nginibe nelihareki lingiharika ngalo nangicitsa kulima ngiharike lo lokula ngetulu ukuze ukuthi umhlabathi wami utoba kahle ngilo kahle bese ke ngivule emalayini yahlanyela. Nyalo ke sengihlanyela tamatisi ngicale ngihlanganise ngeleligodo ngihlanganise lo mhlabathi nalomcuba bese emva lokho ngivula isigodi ngiyafaka tamatisi wami ngiyaqinzetela ukuze ukuthi utakuma nangikhona nginisele tokucina ungatokuwa. So isithombo ufune sime singathi singalali phasi ngoba salala phasi bese khansise siyafa lula kanjalo. So ufune sime singene lo mhlabathi kahle ufune sicine nisipressela phasi. Ngiyahlanganisa nangesandla ukuze lo mhlabathi utoba kahle ubicane kahle nalomcuba. Sengiyavula isigodi ngiyafaka ngiyaqinzetela phasi nangitamatisi wami somile tathi emva kweliviki ngiphindze ngufake lo mcuba ukuze utoba la ngetulu sitokhona lesihlahla sihlale kahle nalomcuba sitokhona lokumunya le organic kakhulu kunalo manyolo. Ngiyaloke sengihlanyela spinach naso is the same procedure kepha khona angavuli sigodi kepha ngivule nje emalayini ngoba spinach asifani natamatisi ngoba tamatisi usihlahla yena so udzinga vele sigodi njengoba tonke tihlahla vele usihlanyela esigodini akufane spinach sona silungile la kula malayini. Lokunye nje nangunothise ukuthi ngunaki ukuthi ngihlanyele nini mhlakabani ngikusebenzisa into khona kwadi ukuthi ngivuna nini. So namhlanje ting 8 so le spinach sesithathe bo 30 days which means mhlaka 8 November lesi njengoba sikhenya namhla sitabe sesilungile 30 days sitabe sesilungile na sitawuthola emanti kahle ngase ngisifaka manyolo emva lokho siyahlangana kahle siyavuthwa sengakhona ukuthi ngidle noma ngithengise. Tamatisi wami lapha mhlambe yini thatha tinyanga letintathu which is 90 days 90 to 110 days 3 to 4 months. So yena uyaphutha vele ngoba uqala kuthela nje kulenyanga yesithathu uyaqala uyathela nayiphela so yavuthwa
nyalo ke sengicedzile kuhlanyela ngiyanisela lokungenda ukuthi nginisele nyalo ukuthi lethombo vele tidzinga lamanti kuze sikhona esitobamba laphasi so kanti isithombo wangasifaka lamanti kuba lula kufa kwaso wasifaka lamanti siba nalemosha siyakhona lokuthi sisheshe sibambe laphasi ngekuthi ke inyoni yami idzinga ukuthi nginisele tintfo letiningi into khona lokuthi nginisele isikhathi lesithe but ngalokuthi tithombo tami tincane letikhona ngidawunisela ngaleli pipe nje ngesandla to khona ukuthi ngisheshe ngicetse mhlawumbe ngathi bara sengihlanzele leli pipe lami nala ngaphandle kube sengihlanyele yonke lendzawo bese sitafaka inyoni to khona kulisele sheshe icetse so ngiyanisela ke nyalo pipe lami sesicedzile nisela ngadzini ngadzile ngicale ngayo ke le ngecorona so ngibona nje ukuthi inhlekwane ngihle ngivale ngathi inhlungu ngitilanza letu so ngayivala ngingako nje inhle kanje njalo ke sesitala lapha endasi siyobona khona la ngilime khona likhabishi ne-lettuce ilenye ingcinamba lebekhona indzaba yekubuyela letingadze tami lekucala nje ngayibiyela ngalandza kutfole ehlathini mhlawumbe ngumenishile ekucaleni ukuthi hey bekumadima kakhulu nangisacala ngalesimo lebesikiso nangicala nje lokulima ngagawula ngalima ngafuna tithombo yethi bekude kanye nale mali nje nako konke lo so khanzakala ukuthi nalokunye lokungenda ukuthi yebo ize ngi-hard worker but khanze ukuthi kude le support lo muntu lokusitako ukuthi ukhone lokulima noma ukhone loku-afforda lo fenisi lebe ngingamfisa nami kube kuthiwa benginayo imali kanye nalapha endasi nakhona ngalanza tintfungo ehlathini ethe distance so khanze ukuthi bengisebenta ngedwa yethi-ke ulima idzinga ukuthi kube namo input of human capital ukuze utokhona khipha i-product leke right. Kusensimini ke la ingadze yami yesibili lenye into khona ngale tithuba te-corona lana bengifake i-lettuce njengoba ubona isekhonyana la usengakhona kuthenga bengiyibita abo 3 rand la emakhaya ndo 250 ukuthi ayisileke abukhula kahle but nje ngibonile ukuthi lokudzinga kakhulu kudzinga umquba la ngaphasi yebo ngawufaka but ngawufaka kancane
so kusuka lapha nje yofika lapha mhlawumbe singabuka nala bek ngiyo yonke nje le kuyofika lapha solo ngiyo le ngilelethi sibe ngifakile le kuyofika lapha so bengisolo ngifakele lettuce ke nje ngayimikisa emarket lettuce yami ethathanza kuvuthwa bangitshela ukuthi incane so kepha ngafunza lapho ukuthi hayi lesinye isikhathi noma next time lele sibonile nje lapha endasi cishe ngathi seyinkhudlwana yona kulale yaqala ukuthi fakile lo mcuba ngafaka nalabo makhabeni kanti kule yaqala bengifake nje manyolo kuphela uwelendvulo kwakuphandwa babe khona bomahlale makunemsebenzi ibona bayakhudluya babonile ke ngisakhula makunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona makunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona hey ninjani sesiphumile Siyaphila nathi njani wena? hayi siyaphila nathi hey kathe sakugcina Hey. Hayi ngisaphilile mina ngabe ngakho ngayi khona lelungile. hey ngelikhabishi man lamalanga liqinile liright man cathi ngodalithola ufuna ngakhi Hey ngifuna lelilodwa mina. ufuna lelotho okay hey nginga lawa man ngikuthandzela lona ngathi nginanga Hey ungangikelela mina. ya ngithandzela nali kuba lelihambe hey asengifuna umukhwa lapha ngitokujubela ma customer akulendzawo noma la ndzaweni avamisile esikhathini lesinyenti ukuthi angikhanze ngilansimini noma ngisengathini ngoba vele umuntu lohlale aphishanekile so ngikhanza khona lengibhizi ngake engatheni tobela khona hey you such a douche jalo na kus tell them about them atus say put in work moving got here my douche whoa begin el for show low lord is the official bro code but you been living the broke code Shrek man look at how we living the girl blowing on my phone for push fire tickets now try to tell me why I wouldn't want to hit it none was all who takes it through at the weekend uwelendvulo kwakuphandwa babe khona bomahlale makunemsebenzi ibona bayakhudluya babonile ke ngisakhula makunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona makunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale tobela khona hey nangu ke bafo hayi noma sihlangane ngala bafo you in the wrong place. That's why they bend mama told me don't stay. Hey, somebody did do the dash. Come on, just keep it a cash. Why you gotta be a rush? Let's figure out who be a cash. hey ngibongile ke bafo number 1 ke bafo Bicho ngikupha malini oh 250 bafo ngesaba bafo number 1 bafo hayi sibonane ke bafo hayi sho ngiyabonga ke bafo Makunemsebenzi ibona bayakhudluya babonile ke ngisakhula makunatsilile nyatobela khona ngiwetshwale sifiso sami lesikhulu njengoba nemfuyo nayo kusebusika iyahlupha kakhulu sifiso sami lesikhulu ngithole i-financial backup ngithenge ifenisi ngivale kahle nala ngadzeni ngivale kahle ifenisi lenye futhi lengudzingako ukuthi ngithenge itithombo financial backup ekuthenge itithombo ngithenge
umanyolo ngithenge nawo makhabeni because nalokunye ngithenge nemcuba because vele kuze kuthi ube ne-produce lekahle uyathingeka umcuba noma ngabe wetha inkukhu noma ngabe wetha inkomo yebo bakhona umakhelwane kepha ngaloko ukuthi wonke umuntu soyalima so wonke umuntu sowusebenzisile umcuba wakhe so i-financial backup ngiyayidzinga kuze ukuthi ngikhone kuba ngumuntu lo lima ema-products noma vegetables la ane-quality lekahle.